Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tak terlupakan mengucapkan puji syukur kepada Allah. Demikian pula salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kerana yang kami memperkai biasa karena si anggota yang kami tak tertung peringarangi dua selalu persoalan Jawa ini yang hukum untuk mengarungi kehidupan ini. Kutubar alhamdulillah merupakan kesyukuran akan kata si pada mata pungan ilalan na yunrongi pegawi perintah ng Allah Ta'ala bahkan iro perintah ng Allah Ta'ala ipegawi pada Tuhan kay na contohkan na kita ia narito sampajang isa na si boy diriyama. Jadi nabita na parintaki pekogi watingi entaki papole iro yatingi sampajat diriyama. Sebab magai iro sampajat diriyama narik kuri pegawi besar kemungkinan ia sampajat tak diterima. Nah sebab magai yaitu narik kumat sampajat berjama itawe yang pertama-tama dipariksa ya nariku sampajan na imangi. Ya narik kuri pariksa sampajan na imangi na makasina de na naripariksa rumunrie langsung diterima manangi sampajan na rumahmu. Itu kesina kumampir jama. Ipariksa si masuk sampajan na imangi nulle kapang karena adodongan na pamanya tepe ta yari kekurangan na pak disengeta gangkan na lesta iparingaran na imangi tegai siri pariksa jiji maduai di samping kanan. Koi pariksa ni korona makasini insyaallah ia rumunrie macet mana toni diterima. Dan kesina nari kuma berjama. Jadi tungka waktu tu sampajan angka tu malaika nautus pengala ta'ala luka pariksa sampajan na pak berjama. Sampajan isa simpamanya pariksa mapamula imanna sak madodon ni kasi ay di na makasi peringaran. Ipariksa si jiji maduai wi pak dar ni pak kani pak galungi ang kani padangkangi makali-kali matengah masampajang pak silarona boleh Makassar siko napis barang wala siko lisenai nariko siko balung gengi siko saroku matengah masampajang. Segala siliwa-liwa mana paringeranna. Jiji maduai makotoro jiji matandui aja na dipau pa anak nema mikor jiji matandui. Lecce siko jiji na masundraye sa pertama anak to. Lecce si jiji maduai kani kalau anak darah ni digaga penonton sinetron. Matengangi asin mana sinetron tapak batawe. Manawa-nawa magangaring nangin sambungan naro. Dega kasi masigi dega masih paringeran na. Iya mani nangka hukum ini baris terang angka nenek-nenek.
Ala deh cina kan nenek. Wah, makasih paringaran apa nenek deh cina puji menuntut sinetron. Pakong kan nenek penuntut sinetron nenek katanya. Tapi dia tahu nenek gua anu yang baru atau ya pokok dah yang pakoro. Malah pura mereka puang angkan nenek makasih paringaran na. Angkan. Iya. Nah karena angkan nenek tarima mana yang sempadan na tongkenan ini nah ala di angkan. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Malah tiap kali rapang masam pajak subuh kita angkat malaikat. Aparis sama pamula imangi cakaru tui. Mamungi cek pina matindro. Mapamula yoro latu mondi desi gaga maringerang. Malapur malaikat po cek ti masigi desi gaga maringerang. Puasa kan ini ye mati ko munna ni. Iga mabeja masudu. Allah. Ko gani cara. Rewo ko malaikat. Rewo ko mitai maga lampuna maga rapana narik ko malapo ina malampui barakana dari jamak na tarime sampajanna. Oh, kasi panarik ko dari jamak ki. Ina tu narik ko imaki sebelum takak bere ki makarek ki yolo sawu suku bakum ili kilo atau ili kilo dio maga malampu niga. Ko malampu ni takak bere ni. Insyaallah ekolese pe paringarangi nakitangi ji malata. Bahkan engkau sedih riwayat narampei pengalata lelena hadis kudusi makkan dari kowi tai gau na sisanna rupatawe rilino makko koe melo ka sedih panonno abala melo ka paturung abala ilaran naru kampungi nega nariko angka wita telu amalat tu ilaran naru kampungi de najaji paturung abalae wakka ipeman na inappo wakpiang lori kampungi de gaga amalan aga na yero yang pertama melo ka seding panonno abala tapi nariko wita ilaran naru kampungi si pakka indra si obi si rendre lomak bere jama de najaji upaturung abala ikatinan dari sama beri jamaah ki ternyata itu beri jamaah ipatullah abala yang makanya tinggal komelo ini terkestina sedia kampung ini beri jamaah nah mabelai abala boleh kutu nariku angka tahu mati mulu mak beri jamaah. Jadi hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah pada nanai alhamdulillah. Lalu tu iman lima enam nadi apa aja tambah sepuluh seki pemula tu matua kalulu anak-anak si pakai indra memuari si pakai indra tak sahabat ni nampak belai abalah itu Allah Taala di kampung tak. Kita teman-teman pun nak Allah Taala yang kaya bakalat dinanya dia masih Allah Taala. Yang kedua melo kasadik paturung abala. Neke dari kuilalan na yero kampungi siya maamo ipagbanway. Si poji-poji ipagbanway de na jadi upaturung abala. Ugat tangipe menapawa temperengi lauri kampung isi salah-salai ipagbanwan. Hari-hari yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi narik ko ang kailalan na sa dia kampus si pamasay-masay tawin. Si pamasay-masay pemerintah di bawah rakyatnya. Si pamasay-masay tumatuay di bawah anaknya. Istri dengan suaminya, suami dengan istrinya, tetangga dengan tetangganya. Mabelay abalai. Tetapi upan na ilalan na yaro kampung isi salah sali pak kampungnya. Dek na pa aja masasa padan na makbali bola. Dek na pa aja masasa suami dengan istri. Istri dengan suami, dek na pa aja tiap kada-kadai. Tapi tiap komo tiap kada-kadai na, mak marutuk mato anak. Engkau cuma pakro koso cekcok ko ni soto. Eko mapakuye macawe ya balait. Macawe ya bala. Jadi sedi tandre itu narik ko siya mo amo ipa banwe, siya mo amo wi si pakalat di bali bola. Si pakalat di narik ko ang kaanun na de na pa aja ning ngera bali bola na.
Di sahabat maggirit bembe. Pure maggirit bembe, ye suara ku bembe, ye kami yang napudi, nari turun na bembe. Ekku itu orang mi tahu bembe ay. Deni terus cinna. Ondo napudi naru bembe. Pure maggirit bembe, pure na nasu indo anak-anak, aga nasu unarwara, nak loki mai. Angke ulu bembe, temma kau pujinna tapi ang kamu wadi buan rai lainnya. Alengi balik boleh. Oh, naringi balik pulang. Bola maduai, tarima ulu bembe, dia na langsung nang ritualina. Tanpa na pikir kita balik bolahan. Wah, upoji seru pujin ulu bembe tapi kamu ya maka yang nak. Engke ulu bembe pakai kangi balik boleh. Pakai kangi. Bola balik bola maduai makoto paru kemeng. Nengeratoi bali bola nagangkan na lece ru bembe di bola mata lu. Menurut riwayat macenne ru bembe itu bola macenne lece ilatui bemo ko bola pertama. Weh, mana kali isu na yuk nama berani? Coba bayang kawi ke sifat mak bali bola. Benengi ru kapan ngidi ay. Dena na cenne. Kalaman na mawari. Coba bayangkan. Bagi na sifat kalaktif. Ini biasa matoma beres, tetapi di tepi lupa nama waria apa bilang. Nah, angkat warung kolon mau waria ini balik boleh. Tapi nalon mau wari. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa ya, siam itu. Yang ketiga, melo kasedit paturung abala. Nika narik koilalan na yaro kampung ni, di mana manusia pada tidur lelap, tertidur dengan lelapnya, tapi angkato si moto malawe jenne kade kesempajang nainap panapatati o matanam melodoan ni deken napak kampung ni de najaju paturung abala. Jadi hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Agamana narik ko si ratu ki kakaki si sepuh ki kakak na di mana kay si moto melo doang di pungala taala yenaro biasa na cerita tumatoy riolo makadairo imangi itu imangi memang riolo jadi matona di pakareto kung kadar na riumangi narik ko ang kakalupon na riemperangi narik ko ang kaot pinaritabangi narik ko ang kagalun na rigalungangi itiwilang ni bolana. Ajar mo juga magalong ni pay mangontro ni bolata, ontro ni masiki melo doang. Tapi apa makukuy masya Allah. Imang itu magalong motoy, magdarat motoy, magasanay lokka motoy iri agasanay pasae gantana, lokang masiki. Ni ka na melo doang. Di ka melo doang. Jadi memang imangi melo doang ni dek na pak kampungnya na sabamage pak kampungnya mengerti to. Makukoy dek nagaga. Imangi maton sa parnya lena gangkan na dek na perhatikan melo doang. Kung kamu alhamdulillah. Narimakuan na naru sebagai patola abala teko bicara na ang kaki moto tanga benih. Patati oy matata melo doang di Allah Taala. Apalagi egana makhluk na pung Allah Ta'ala na pancaji untuk teduk ini rupa tawe motok tangaban ni maringer dari pung Allah Ta'ala. Salah satu diantaranya yaitu serai. Ya, satu komuni serai. Engkan aku tanah panglutan Nabi Sulaiman. Serai. Aga to si mualay ko narik ko tangaban ni wimulok kamo ni ko palawangan na bola na tawin na tayo na may tao ni temutar. Biasa to ko lew-lew yung mana si bapak na tapab mo ni saray mo ni gore mana bapak na pak ko mo ni saray na laman no. Sama ada pakro. Yari ka biasa narik ko mo ni saray. Narikong ka tumalasa,
Nang kalingan ni makadalut tulo tege sarae. Au ala de ke kotui, ala upo kotui di sana baja. Mati to makadani moni sarae. Dia. Makadayan reguluta. Nigi to pati sompungi oninna sarae di bawah matenge. Marusa isa hadapna. Suruh mas hadap pemo. Kagak hubungan na oninna sarae di bawah matenge. Kung Allah Ta'ala tentu matenge. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Iya naruh nakutana pausta Nabi Sulaiman. Magila tu moni. Ya rega biasa naleko moni sarai biasa mabonga-bonga kan loloi. Oh sari walangi kumulolang alay macuai. Maka ini na jaka ko iya mo abira. Moto tu nenek mito to mate. Iya naruh magila tu lingkatoko gora-gora. Akhirnya cara iro ko gora kate tau gora bawang. Utat tu mirupa tau menurut riwayat na rampai. Makadero ninna sarai ternyata melodoangi. Ya ayyuhan nas qumu li zikrillah. Kata rantai makadaya gafilun uskurullah. Sininna rupa tau pada oto no maringer dari Allah Ta'ala. Sininna tau tak kalupa na reko matindro ki biya tak kalupa na matoki. Eko to matindro biasa paleleon ruki ni setting. Oto no maringer di Allah Ta'ala. Nasabak perri tumelo yore perri. Ternyata na tetubi pada maringer di Allah Ta'ala na untuk tahu ini. Naloram ni moto mastompa. Naloram ni moto maringer di Allah Ta'ala. Nasabak ringerang di Allah Ta'ala. Melo mawai perri angke matu mak diolong. Maka perri na yasangi amatengang. Yero narit kumadang itaw mo madapka na mo ni ripino ang manas sininna. Wayna okulino de na saudagkana. Narit ko de na makasti paringaran na ripong alataan. Otok no nastra otok no. Maka perri na yasangi kupuro. Petang si petapatan na. Nareko ang kemalika mungkar nakir makutana. Nareko de nang kamu to masampajang maringera ri Allah Ta'ala. Nareko na tani ko magkadamarap tu ka aga minumupay baliang. To no. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Luar biasa ya. Jadi ang kangata mo to salah sewan ilal na taside kampung menjadi patolla abala. Jadi ajak nari capa-capa. Ya to ang kay matinuluk magdikri. To ang kay matinuluk maringerang. Mamuare raringeran na asikiri nari Allah Ta'ala sahabat ni nasabari. Nari tolla ripamegaini agas ripabelaiki. Boleh di abala ilalan na kamputta. Jadi sebagai kesimpulan magkadat. Ang kalalong yang pertama. Perhatikan isem pajak dari jamaah tak. Yang kedua aja nata pajak si salah-salah. Ilalan nata di kampung siapa amor ki. Dan yang ketiga. Iko gang takip patui wanita. Aja na tindro ni bawang. Nariko narasi wat sunnah. Nariko pura ni matindro. Alangkah bagusnya nariko moto ki. Mas kempajang maringer dari Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, memuari mabaraka lauri di manang na mancajibokong tamawari, nakiola na lalangi, heririno, salama ki, magputo parumaupo ki, matu da surmundin na Allah Ta'ala insyaAllah. Hadanallah wa iyakum majma'in, wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.